Okay. Malugit tutaw, marbet la atalo banggedo el tutaw. Maltokubet sa okya karigid el tutaw, minister kafar arbalaw. Makmal diot kyo arbet la atal ko banggedo ra totaw tokoy raw reor. Doing business in Palau. Ay gal tokoy rokul dorul al selbelawa. Asbedo losen business. Le ngara government, ngara private sector, arbet la at ang aring atu urtir. Yang aring aureo loru, i-contribute na merti al sela balwat. Maging malurang asuliw ro ko lobang gamam. Emrobang ya kumo urti al shol malbi oywa imol البعض سلقوكيرا لا minister أقرم للتور غريني يتيال بعض سا تبتي غريني را قدمت غريني را Psalm no Proverbs chapter 27 verse 17. Agora interesting albadas lang was as iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friend. Tiang atmol abulbul. Was waya de luguk maror malatarabel. At asabel ngi ako tormi, sel ngi ako klungyolel, masel loruringi atal latakal sa alil malubang atal latakal. Es ekatamo yak sa ikide minister mo open rasyon kid akmara ngasuli la Dios el gidel sen bukirem leng amraring ikyaluriol ngaring ya obreo tulurior itiakal kire tel pamamil atar belaw mar atar aplulom taswa se eyang buk maldi minister agidel gut maklitya balgula waseng kidre tel kakatorm kataka kainga sew arbet laat mereka nyanyi aureon morula sabi eltman motmol mompat mo makmo open ra to tau tere la tu tau kot ya pora olengit mem introduce yourself moral ater bela ro ku yar pekla tamatang county yang program ri kita ngara TV ngara internet menswa kan ngalkel bela ku ngara outside dire kal salman mampengal waseka ko taang ater belaw Kamleel riker, kamlokoro riker, kamlasku riker. Ngrasel ko para background terkau, para moral me klol. Etong usay kita kung mo ulit ulumon. Maulaw le eko. Sulang Irene malungit tutan mo kam. Dire kal muterte ale malo reng ra ngit tutaw mangit sil silmar. Arbet klaro bela lo meso. I guess at the message yang tada kal radio di TV ma stream ra internet ada mal diok kyo ra betlat mare nga sule men gerel sel kade bal bad sel blom oywe akum das waigel mol ko maral waloli drawlu la sel al ngara ale dro kuy which is tokora hel kada kauklet me kaw si saak le kay ngese ra tokora hel drigid ma apel bot direk kul mutet al mal mare nga sule la ATMC tel الشور غمية مرانيا دي ملاقو نيسا ngani tel kuktara show wadol tol tau tatokoi raw giyor May say mo man sol duk megas to mamra do tau to eka ngula sa business hindi appreciate to sel tingin mo sa business ada kan dil lolut crash show bay so el kuk masada tokoi raw giyor abuay mablu may gelbek ngar aled roguy ra ablur belaw mal appreciate to sa igib nga kay Irene na waigel blamdung tokar adal madang langklek din dia kalau dang lia sel alda ta malum sel life story nga kay nga ka milel rebelaw kanigela Victorio or belaw ma dahil lang Dios dimlo 3 arigi ka dimlo 4th grade dimlo 10 arigi ka gimu mara Solomon Islands wow leta makamlong usel Tarawir Taragal Regional Agency for Fisheries Agency. Mamlon yatta elle lomalamia elementary school ra Tarabalu ngar alsela tayo niya Honyara ra Solomon Islands. El klungal ade ay din kung daso sa igin el experience ngwal ngulbo ka madakara ku pebira tokoy ra aklangar maklaad makuk ngod always mangod attitude towards a life en so duli sel kundas we include to trail kam lo mention ra to kar adlo meset yang to kunir nga yasake I see ndiak tul was
kada mal spoil the other belaw. Hindi aigel ngaring irigit. Mu talbato kara aigel ngaring irabir adal takauto nari. Mang segi di awal ko ra block appreciate ning segi di experience al kuk dimleke kare mo ratarabalu mo kuk mo experience ra ringile la dalong okor say ma mlo sabe ekal musu bata igel tokolo sa pidgin melmuter al sil sen sa ekal loreg sa malkoy mal appreciate segi di awri research no ra high school Australia bakta tirgel makasail other bela al kuk ogiusel wala road less traveled o masindra nga ligeta amora kwa malubot amora madigel el al time tokar mora Taiwan nga kupnet chusel mora South Pacific Kuplet metra Solomon kupnet medra Solomon mamla sabi ekal lom lamia ku high school ra sel Cairns sa bulura Queensland Australia awri research mlay enlist mo soldado timle serve one term enlistment nga kara army as a paralegal specialist lutel merbela Kumlo base again. aknara US Army. timlara South Carolina ma Fort Belvoir Virginia di nakatat deploy yawri research no yaklilutel merbela koro onda sa sakpak mora school ko akurior emlong tangat resegi the time meng maatemela second constitutional convention second kan ma koram lo volunteer lo nga sera da makal niya ko pula delegate ra ang ayaw rin morsay lo sabi ko ko lo men open gel ma gel ka karusal committee men direct kalman laptop aksu bersay gid process ra a second constitutional convention gid abelo Same in the 2000s already. Second convention. 2005 almost 6 alakon awri say yak mlori ratya belaw. So for a couple of years and dimle nga tal other belaw of course obaku kara yakuk midul sa kama mangiramang wal editor hindi nga kada for a short period of time dimle nga tal other belaw malu sa news all the kita kan news mga kama Bernadette Tapner Palau Horizon sige the time le 3 newspapers sige if we can believe lo sa kalmal garel bulu man makasalade at one point niya thrill a newspaper ikam lagi karel at makam le active man to ko investigate su para sa na bulu siya klung yolel ang modern for newspaper so kukno niya legal experience sa igibin al book tara pa tingin audior ma to ko era a news ete kalbayot direct kal so kal mutete ale man bari nga sulir adra media leng ngot environment tra media belaw malit sa Miguel amal beto ka advocate for freedom of the media and freedom of speech hindi belaw ngora wal la kay git I mean nga ringi hindi wal ko ra kadaw belaw ringi sel dungura to ra media either tamal supporter kami at or tukukmal against. I guess hindi way ka mamalukuk nga aygal ministries so kumungungil at to tingit so kumakit mal malungak lo para exciting lang di akal pilpita oil di ngari ng albab kuk mo mius emor nga maring albab emerald to koy omol koya kita pela wa media kiblo always freedom of speech with respect in mind. Nagita at wala mag-close to core o mundo. Bang sa igit nga ra tebelaw no 2006 or 7 tarak club saying may tial advertise ra job vacancy na ra ministry dahil ako mesring local social marketer aman no masano kasi tiang ngaral posisyon wangaral tetele laudior makmle apply ring sa igit 2007 amle entry nga kalmora a Ministry of Health sa igit hindi ka kabol Ministry of Health and Human Services hindi MHS ang na minister sa igit time amle Dr. Yano amle MOH sa Dr. Yano minister sa igit awal ko ra kuk walela Aurelia kara ministry career nga kara
ministry public health. So nga kamran nga alwitak first minister top the public health side. Diak toktang madiak ngara clinical. Sige ta kukora life story so far milmutat tel ko alat nga ang raat nga Ya kan makam lekker bela ul no TV rarung berbela makum no ile o ngal ka. Ya ko das lo se halek pora public health mong ko contribute ten mora balwam. At tarap la ko bes ringe so duli hindi aktulo sa regret. Hindi tarayan man na so gut makliya at least complete ra awan college degree. Mang se kunda sa ngungil Northern Rizal Moranayas kalwa say never give up on your plans, never give up on your dreams. Silang 2015 ya mga dadura tulungan ko nga katiig mga nakaangal ka mas aktisay dal mutan mas school mang kilo scholarship ang tangat mo sa New Zealand na makuha bachelor's of arts sa social science for public health, direct politics, international relations. And I don't plan to stop there. Why say public health, politics, and international relations. Malungil nga ka big believer ako marang alwaseng sabi maldi masu maldi maladi karira ka mo awod administrator atal akmaram rigel nga kamleway ka ulbukulo kiri kalmerbela take care smell talagi maklo finish ra bachelor's degree nga karuri ang 2017 administrator mla mo 85 para create mas maruba kan mala computer science mangmal malo maral waseng sabi di continue arbekla ata mla mo sub il online. I like all the degrees ay kalmila ro kuya di maklo to talel those pair international relations, politics, public health. Congratulations on that no finish. It's never too late man makikarel aklo mes atide kal rong siya ministerel. It's a good example. In 2015 to well, naman nga start 2016. Okay. Bachelor's New Zealand, Australia, di 3 years. Okay. So, kung 2018, ilmutal merbela, dimlel mo kung Rarsel, Officer of Health Policy, Research and Development, 2019, gitel mga damadang irogula sa 2020, katukuplo soy sa bala COVID-19 pandemic. I guess it's a good segue into the second part that dimle kabrulo mo ulak challenging more. Health policy and research and development R&D malungin akumdas ng malungin la background arkaw dire legal kuklom si sabrangin kuklo ti kam nga school nga arbelaw la ka kolang sew ay dire kal maklol suwabla lelbebele ako marang ministeryo lo sa kita magkakarel ata nga pelaw arangal kan mel mutra generation sa kitan at so kung hindi ka pa to ngil matangali ang sala palwat matokoy masyuka nga bangara tulungal nga makabli makabalment mabalu ikatamong mati kari kita mo ulayang at tira kal timote kal sabet al understand dal wasa makanatol masora palwat makmal matarkal wasa ko let take time mo wadi kari ka ruriul ka ko silubisel Lorer belaw nga ol nga seul subia sen maluang aranga al sela palwat. Also makatukok para mo sa ekal mo sa igid no se melang kulumu ra public health ra mandir ka kadilat emro ko ngi mo ngati kadira ka ra public health politics international relations may et maalmu tolol nga sir hospital ra health policy marwa research and development ilang ako to maklo to talent baka ko share experience ra ka sa gitara ko mamuor sa LBS luriol maring may sing gita ay di namal blool kadambal nga tangat talim blool ngila angis ul mergit ng dollar ay gal tikal bilateral partners sa gita marigel masyabal Taiwan igal bebira blool maria diplomatic ties sa gita alay sa git man mara alay sa gita
hindi كتبلقول ملانجس التغير equipment بلقول state of the art وين hindi kita بلقول hindi kita bes hindi kita wada hindi kita prioritize sel policy maluubin sel regulation maluubin sel la niya mamalisi ay gel urior lospe ay gel tong so for example ilagi ta mga APS electronic medical maluubin health record lumakadoring yasin tamanu tamanu system ng tangat sa lidera ada mga metro Australia funding sa walbol digitize sa medical records sa Malungin, kura database. wala database sa hospital. Hindi girelo bang gelsay ngani alla ra medical lumakadoring sa HIPAA Why say? ngiya mukte ngiya o makatakla at tetelela do spe data information rasme mar clients ra Ma-confidentiality rin. close to la privacy ma confidentiality rin information so sige awal kurang sang sedra palur pelaw ko tola ba malungil equipment matongo mag daswed multaw tal muspe egal klalo mal tongo malungil ding sige all lacking so se akora audas lo se while kada milisi auriol uspe awngit klakdal trainer adadal mumdu lo uspe di osisilta may kada milisi ay gel regulations sa manlaan Policies. policies niya mo sa baak le milisi ay gitu duriyo So, So, malumra set tam. ipalit tira kan. Why ka ang akam left paralegal for 15 years. Tira ka marulay kay kita malumra mas include tutalel like kung bukti mo nga digital at more hackers al hakay kan record tara other smear. so setang tara priority ra tokoera policy makora standards sa tokoera quality assurance ma improvement I see. so halabay pa sa igal kora baklol policy areas sa Along. Ministry of Health and Human Services ng 5 Okay. selgot kada malas ma streamline realign tial structure tial organization structure marugul policy sa ministry mo talibil bigat do o rurus tawriyor do tawriyor Bilang part rin niya kakura improve ra organizational chart. may say Okay. so Streamline and align. streamline and align Functions, mga responsibilities. may say function sa mga position sa mo taligib align ongero nga kada mo improve a standard ma quality ma practice ma delivery ra medical ma clinical services sa hospital so to ka matalawriol gid sa lang nga awan na consultant nga tiyan nga may former chief nurse if I believe at one time lol nga sayo ra cook division na nursing improve ay gid al standards at tir may gid standing order may gid clinical guidelines at tir tol nga sayo gid sa gid Quality standards sa I'm sure ka why improve ay procedures hindi rin kasi step 1 step 2 man ata ta kalkurati ule la 2 and kon skip pa hook ngaran okay malungit sa number 2 sa number 2 sa matlog to taleng assure was one patient safety madirect safety ra staff agida ta karigit gidela ongerong set quality ra service at least na maintain usisil time makadamla sa improve so sa ongerong ongede decentralized again community-based health and human services. So igal protocol dasang anay ng 10 igal community health centers niya marakapro sa Blura at Belaw. Tolas sa Melomes sila sa makarado. To ba de lisi edo increase services sa gigil facility. At time while dil nga niya weekly sick call, lubong outreach doktang marnur sa matirigel allied health ako mo ray gigi they provide a service in taradong pokon nila lang o mes adairal was sel dongura west dongura western community health center ngara angram lunguyang ngara tirigel adult care cell maori sa gidel CHC ngara hospital lead
Sa edel designer service material facility mo kuk atter sa community. Mablilyo mga yaw ma southwest, mga along nga north, mga ayang mamal kayo kung nga east. Nakamalumray ang health, community-based. Ak mo remember na Dr. Robert Macau, Raigel Ureri, sila mo ulay kay gidean, dire kag kloa, ang lew to sul, dire la prevention. Mga malumray kay mang, yes. Ang sabi era atarapalun ko ko, yes, ang gira talo nga sa Malisi ay kay gidean community health centers. Tara, kura mosubir sa igidil objective nga nangitirigel community health workers. Alak alwid at 16 at time. Nga training ang. Selbol mereka tirigay gidil community health workers sa walboling kara atrabalu almora services sa Ministry of Health and Human Services. Tokuni kay gidil primary preventive services. Malungila. Ang atau Red Cross manggiril maungila collaboration at tilo banggen. Ragay gidal community based services let patira kalo may cycle paluar our volunteers. Okay. Sel mo mang number 4 ay din na PSL Hospital. I see. Ngaring niya kami tilo mesra TL level mo brura PSL Hospital masel kami tiya o mesra basyo direct lo mesra tel design ra tel hospital kan mendingil sa building ma infrastructure ba hospital ada kadil ngidil Pombali malumang contractor sa Ilgut Makli kada mo sige ra professional kuk sembong ra to ra at sumeng ma direct brura hospital o makatora hospital ma se hopefully di LLG ingat to the sel hotel report ra sel committee kami nga ong edel talang tingin sa gidel relel sel committee amo mesel sa financing rin mo el time ko sel do mesra waklungit tel hospital gidel lang kada mga dadura at least 120 million segida lela ba hospital gidel lang ako coral amlet tal mo ay suwasin 150 beds around the city 80 beds on the 80 marang ungil tirekal ko kosing etara umusubir atara climate change mar atara environment maral pide la ko PSL hospital mo ringi ko metara tao kailang nga rin ayol tamangarang katangartial dita lan maral ko pura mo ring la maral ambulance isa ay rin na kadil to ra tel metara tao ma adi imol dita lokbong me yu lumalubong yol tomali direct to ra ba madaming ilo sem la to ra ambidia igal tokol ba nga hospital sa direct sa edel was a part of the problem of climate change. Sila nga tiyal sel mabudula dental, sel kaburs, nga sa igidi, sel bugil, sel boda matargak ramil to kakal, makura langal di eloit, nga mo club abel may mo. O ay maral nga rin maase, ministeryo sa tamong utang walmer ka mamal masatay kaigit. Mandira ka lungi lumakukuk mlamos mo di sa igid alwaseng. Makarami soyi sa pertial hospital kita le kita atara palu atira kal kita tal mo karikik lang at sukum ko mga mapatitri ras me era ti mga itawlangan larapla ko mi ti katakarikik mali ata ikel kuk makngit al kikyong al kita al atalol ting al mar atalol patitri ras me ikadurulya already tirkal dire kal mal mo maringan na makadamaran kita sal kay nga sir rokul kita pilaan to ko rapayak ma amra lungil hopefully el arra po ta si ka alda ulela funding al girela PS construction ra PS hospital. I see. Direct lo banggel sa igi del relocation tial al transition ra hotel ma the other tial hospital el morabor sel BNH authority sel lapas la sel na mola ang ila time ko ra mangila tirigel initial members sa el board el batut ke mga confirmation tira Senate sel maatolo sa el board ka mamamot makalomes sel sa makarada motmokra plan el gidet sa transition say katamral ko amil oy tawrere taringil committee la katamangir ti al board why say
Tokan ade Irene el kora raur ndil gidel say lo sengram kata brur say. Makundas yung adirek lungil bol luriw la. Guktong atara talgi time whether taking the posisi talk show malum tara a talk show guk may mata the bodungil smoothie sel mukte sel separation malum transition lo sengram al mukte kan kundas ang direk el flow to telela polo tingil adra balu ma direk el staff ra a ministry tel adirek el nganya bebitil mo ora ndil lo sengra ised maklam amrutial el divorce if you will. Oo, hindi ako maral gira the laut mo ulia separate el show. El kamay maguktir el tarar other cell board, mukad mo ngils mo dileng. Hindi ako nga nga ulmak ka kimno sisi il wase me kuktorura tito ko raw el program. Leng other bela pato ko kita takal understand el waseng health administration makukar atal tok tangalomot kamar makarang ay ka nga kati lo sisiul tokol tikirel tikay ura me lorail ang beral katmaruli ako tarasyon mos me di say mo understand that other bela lo sero kul tokol raw rehearsal do business alu ka mus shoba ay ka tokol rasabal matokol ramrigel e kita other bela sen tokol raw rehearsal lemraring hindi tul mal maklo to talel. Oh, I agree with you. We'll have a separate show for that. Selma mo ngayon may globong regal priority areas sa kadamalisi ra health workforce. I see. Dia ka dito ko era umasu ma increase ra ataala atara urior ma tuuring ira urior ma aklamatang geringi ma competency direct to ko ra health. I see. Unfortunately gal umregal ra kay mal buto ka ra atara mamel di urior a ministry el mosmel. I see. Margidil mo ra referral. Mang agi malas sa malisi sa igidil priority area lo sa makarado ang wall with olisi ar atrabrior. Masabiil maral lo taw tagal maralir magrelid. Malas sa mal brula screening, brula referrals. Ding maring na. Man challenging ra kita atabela kata atrab lungur ma. Ako na talgi solo apay sa life for gid mong pero talgida mo. Mal close stress. O stress ra kamaldi mga ra Kamaldi mawior ma talong ok, ila na talong ok. Kung sa igit at priority area, lo sa makaragi morura program mal specifically mo address sa health needs or other. Yes, health needs ra atraw re minister. Ak matengel wasa ulto swe mata katil nga ra physical health. Physical, ma mental. Ay kal patengel marungod ma ulto sweat. Ma spiritual al dire kay ka ro kuya. At talang tengel ngil klangar, ngil health ra atalo reor. Ma ara atal tira ospe ngil services. Kira dal ko koramom da sweat ra atalo reor wasa tira ka dire kalge ngari nga nit sa til dire. Kami nga rin chaplain or kami public health ang ko ra encourage atraw dayo marsme Nga rin spiritual health program. Marada na division na behavioral health na blool marulegal tamakdalo sa CIST, critical incident stress debriefing. Especially during COVID response sa salman mo kloa attack tamakura anxiety ra takadil sila balu madirect atraw riyor egin level on brulay kaya kung das sige naman continue di matmoklay kaya gid nga niya chapel ra hospital malungin nagiblool ko ra osikrolela ko ra way kay gid spiritual programs mo takadil ko ra patient mar attendant direct mo ra atolo riyor wala nga kamal mol muktar nga kamakterya kam naman tiri kita atapelaw selvo to stress. Yeah, so adal ko ramo dong okle the open I can balungil al tulang arangi boto. Kata sometimes kata take out the stress agit. Mo kaldi bale lungur. Nga kamaktere kalway sayang really pa stress anding gukobulte morulit mo ko natin mo. Da kaldi lungur ma substance. May say substance alcohol, abuse, tobacco, other substances.
ang walbol kada mo si kini mo part tra daily routine ergi del tigel kuk malam adi mo mere kalau mungur emel usa amli kuk mali marom adi mo mere kalau rio di mo fodori engkuk matita abiyang wai nang rakel man marang ka ako raw nila nung kalakam lara experience amla kadira kanila US Army ma away kay kita ka matingin waseng ngotal tamaring la tikingira al atraw reor kira la hel tara at lela ken mola ability hospital suma ata ko mangitara sme era ekabarulal makasakla mang maral I'm happy waseng tara ikay kita 5 priorities health workforce ling kalta sumkom ko mo ruling mo encourage sa el ministry makuk private el company mangarang ikita tikaw tangi Amerika la mal ikita maklor company la mo successful au mo successful atarira la provider tira incentives ngaring isalungil laboring o mungur mangaring atsimra alsel assister nga kangara construction ngo ay sa nga klase maya ka teme kan mo exercise rak mong ger akong bali provider ako ra kaya trail ma exercise room tir ma igigidol ko ra kukrul trail ataro reol wase al akmo reol ping ngari atte alle ko talsika ngakmo at treadmill al umak mo moringa kukungil rule tarir maturili ba stress sel la karikita at bela of course sa mo alabang alaplong muro ma substance pangalang clean. So we need to provide. Kiri na atatagdiri. Kamal masaw. Ay gaya 5 priorities. Ay gaya 5 priority areas. Nganya tablol wal gora initiatives matalaw riyor kimultoy la melas man achieve ay gaya. So selgot nganya health system strengthening. Okay. Initiative nga mo omes ay gaya din standards, policies, health workforce development. Makarata improve data collection, usage. Iramid mo mga strategic plan. I say, strategic plan mo telarak 2 or 5 years? Hindi na kagim tisay. Kompuradir mo. Kaya ba ikutete alago ay salwase kada malungil sa health summit. Oh, okay. So ang ingilse ang nga community health assessment. Okay. Bodong at mo karing ginay maral melbuil di nga kal finalize sa dates hindi di guay sa mar atra balubolo para aware gidel sige mo maral bekkal balu el marura ko survey lungin based ra data lugong result sa gida survey gida ko mo mes ra strategic plan why say ling plan na gidel nga ring ya mo ngarangal ang dawriol gidel so saya mo informer sa strategic plan malungin me la kadayak tial program o ay sa atrapalu tirkel mo mesatial TV ra over and over again o mo expect atra health and mo maray kalpalu miselle ko ra plimi kata imol bulul swakal pornya ngir klungyaw rato ko ra health and mergi mo kata mo ko operate ang balgulo sa kata mo ngil mga taatu ortire o ay saklamarang ngil at atu ang sabiil kolekta ikero ko low spell cook information ay tung data collection mal to kubets kita atrabalu agire lo nga seul gidel masela po lang ang cook mo sabiil improve o nga provide o nga seul kita ngil service Nandirak kalmo banggelse ay din mo marula ko ra MOU malugong agreement talo banggel ay private clinics. Why say? Mala information. Dakam nila sa tokar atrabalu book di nga private clinic di nga room malugong kosong ra private clinic isa gid data da give capturing. So adalo ko ra ruli siya sing ra health del dobang ra ministry mo room. Why say? Isa eda mal mongil meselo sing ra needs ra atrabalu mga nga strengths. Why say? Agel dom ko dolo sa preventive malubong promotive factors. Agel habits malubong tele laurior malubong taling tingin la syuga nga gid niya pa yol dug ato ko rahin. Bukta ko dito mes ra makita ko direct la identify gel best practices malubong evidence based ra ko kalsel bela sa edel no spell do da laurior milisia
Oh, really? Gamal masaula minister til ayak la ibela oraki. I see. Mokom kora MOU apo nga rin nga talong aligo may mga private clinics mong motal information and other bela mo sabihin matingil wasang ra available ngaray kay kita nitong best practices ay gal kukungil tokor oso ngal mang hindi ka da sabi edal di imasatak kanti lamang rangi eta blame ay ke kita mo gida dal loma kas moral ay kita mo lokoy collaboration po totenge OCC will consistent information oh malungin. So part of the health system strengthening, direct hospital improvement plan. Okay. Ngaringyar adra katangat-tangat ngaringyar hospital administration specialists tatede adra syabal turura chaiga Okay. lobang kamamra sel admin ra PNH lo mesal evaluate taro good policies ma protocols ma processes ra good por del hospital Wise. yamol nga sergi del recommend kakarow sel options sila sa makadolisi ra tokor or del hospital se malumol project del molmutra next year. Okay. Til ang cover ngal kal mo mutar maawat alo. Well, ang ngomes sa igal policy sa hospital. Oo. Ngomes sa igal blado pas arwa quality assurance at tokor ra budget ma finance linya direct kumda sultara a weakness sel annual process sa marura budget. Hindi naman mo talagi effective o mesala se makarada mawas sa igel seseludo the resources el mora igel niya manuspan Wise. igel basyon manuspen Wise. Prioritize. Oo. direct el MRI akmal sa kaluay sa lasing el alwig im lamay Oh, merda malungin. Sel donation rasyapal meriki. waising Mahal masaula ka rasyapal. Oo. mo raw real mo installer sa igidi at real time makal mo marur sa handover agi direct mo invite mir adra media mo matala balud men witness kung mala information ginan say but Ilang malungil ay se minister matikugel wasang moringa atamal niya kukuram al ater belang malungil al nga schoolel kukura operate el maintain makukla ka ater bela wel nga ringa ngitil nga ringa atalol nga sera ka ma hospital rigi del kukniya technician ng tirgal maintenance al marurutial masil malakal matamal. ngay say dia ka tamal na make sure was tial klal was lemay hindi ka dit klal dil patingel tial klal mo banggela training Malungil. makora plan na maintenance sa training amora dia ka dil bura radiologist and direct mura toktang mo sabihin madulo spare tial klal mo kada ngat-tangat taling blamay hindi swadal gutmok lay laigi direct sel bodo muulo sparingi el room el ready arugul adal mo sparing Malungil. Sep man moklo alang masuwir. amazing O era ako era at detection ra sere. ngay sel baby ra igal referral man di mol mo o diagnose ra at se direct tara priority lo se tokora x-ray matokora lab makadolisi imala kada spend daw del sendra adal mura of island di mol mo merit lo senga man kansa. Oo, hindi nga kamal per Russia kasi at tara time na mali at time matat. Pero gusto ko yung mas pwede remulat yan. Ala, especially kay kita detect kita ba yung mangoy truck load daw dal nga prevention. Oo, tilaya per Russia taro kuwi malungil na. Kiman man nga saul gire la MRI. Direct como lo mentioné la maintenance ra klal si nga niya ngeso ra Australia direct bladungu mga niya biomed engineer biomed engineer tirigan kukti really ram ngitu kaigal kakadal raw guru equipment kaigal equipment wa tokora x-ray ma MRI ma igal tokora aksise na maigal kakadal lo spare toktang marmurs mahimo mong laada sabiil mangitu kaigal masira hemodialysis malungil and of course kita matingil sa kada malabi sa masila himo Mlame 4, kita mangira 6 more. Oh, praise God for that. Malungin. Hindi, ikigiti ako ra ngaringil ongoing. O sisit time, kita matingi Irene, lo sa kato ko ra mangi irit yal compact. Sellable
signed guarantee de kita mo madangil wuk talang tingil wasa wuk tungula tokorahel dengan igel ngesul bodongaira del besil kampak to beren dik sal mong masada ige hindi akura bebira ongit tulul dar sal mura negotiating team awasa bol sa paet maintain igel federal grants maintain emro expand mo include tokora veterans benefits ma Malungi. igel ngesul ma a program mura mauot Our elderly, assisted administration for living, community living community living. Of course FEMA gina ko ra bebir onti del marigel wasebol sa bedel expand O yung nga maldir ka, malamon man maluluul kirela ang malsuwira at atara marigel na kampaktan kinil tial bees no hospital regidel don kasuringin. Kata lingit atara palu batang katangarang lungu ulkirel kay gidel toko ele arum te ergit waya minister ka far mar mangutaling ergit tirakata kal kiril di tiltal ngaray kaluriore kita la ka support taling at imol bolu loban tarire ngarang lungu supporting akmal matingel wasin mo morning angeso kiril ay kan toko rahel toko bet sa toko rahel. So segida health systems strengthening one initiative selong erong a national health improvement framework. National Health Improvement Framework. Se agora se tetele la aureol bodo speringi lomes lo se kadigir elger health regitar other belau ngara existing programs ma plans e magara make sure hindi ka mo oitra maluban web tra long lela gigit program policies and plans so se agora ang se edel gora ombesingin matrix la kadungura dil ma sel belangal kan malmugter sel al water malubang end stage raklangar yamar ko omes sa gid lifespan lo se atong ura gid kakarosal services ang ngarangaringi mga natin atong ura to ngal ka to kara immunization ma vaccines ra adil ardiol wangarang KCL at to kara prenatal ma osong rarangal osong radiol Nagduguk mel soy sa school, elementary school, elementary school, ma head start, again there, nga igel kukmal sang sela services ma aureol gidel sa gidel age group. Yang guk ma teenager, marangal sang sela mental health, marangal sang sela atokora physical health. Mel mera. Og labong raklaman. Mandiak dito mesra services sa direct close pair sa gidel framework al kuk map out tala mapalasi kasi ngaringi ngarangal sa sila la oto mesa tokora community programs sa ngaral NGO ma aldabe ma legal kloba kamar masilbe law ngara kuk ngaringi ra al sila belu al mukte karingi kuk improve ta gidel part track lang ra at malubong community. Example, youth policy long at mokering minister mutual ma MHRCT dil gidel na youth. Makalaurio lomes lo se selguk health aspect ter say ngarangal sa nasel. Ngarat tamarula pangkom ikal bebi na NGO selguk gidel la kakarosel community makarosel populations. Sige de ayni nakumda samle mokter atare amle mokter sel health summit. Omes ra health equity. Oy, so tabasul teal. Hindi ka bekla sabihin mo matigir sa gid teal alla ka do mes sa gid magkakaday malubong baklot kala ka ro sa ay gel lospe. Makalmo tuloy aktil ay gitel flam dali. Elmo tuloy tar atara palulo sa sel kadumlo mesa sel health summit nga kadim lagi ko dik malulo mesa kami rat TV kom le live mang kom sound lo sa birar bekla atal mesa kami mar adara TMC lar same at sel tokora health equity hindi kal sabiil maungil rung laureri el ngosugi tal su kumikita ko kya ka daw eyes maselo may cycle bulu ak malolingit tar bekla atal wase ay kel al ngaring angal sa ngaset makuk ngaring aklisiet ngaring toko el suwadal kuk mesteri remel pol label ngara
Takoy raw rerir, kung da siya katamal, maungi larong utsel, at maklisel kuk strategic plan artir, takoy ra health, artial malu. Mela sa igidal tung National Health Improvement Framework, awayabol ultimuk klaro kul adarin. Muko malos pe adeira, el kirel say, ngar adarabulu amol nga sakpadingel was torreng sergid, o mesergid matamol nga sew, provide adeira. Nga kamal tirekal lool kal arong sa kalwa sel solution na nga kal kire la health rekla at to kubet sige at belaw at to ko raw reor makmal ako langit ra atra education marmarulay youth policy wase katong sutra at hospital letiral ako provide vaccines ma immunization sarang leket sila el hindi kita arbekla at katol si sakra nga leket at to ko raw reor marulaw reore o tigalala plaksubi ra atrasyapal sel operay gel head start trasyapal ko ra yochiyeng erangal ka ngaringa ureri tungu beto ari remote mu era long ula school ngaringa mari kemal ngaringa ar malem tape bulate bala maka mal gede da lomu sel din ra kamal beke kare masel lora el metin sangu tamla mo matal mararandi sel tokoy ra tu reng overtake to ko raw reor mo ba tira mo sports mo music mga leptira mental tira tamral me adal temo ngari te level ko ka mga taklangar regi tel jaka dito ko sa ser mga malo mong kami atra helbe waseng mal ako lingit mo ko mal include ra ready ra National Health Improvement Framework ay kay gidel waseng activities encourage at wasing tamo healthy sel ko tamala immunization mga randing giredel cook to our part kita at rabalu giredel cook to our part nda ka dito play mara ospital mga ram giredel cook kita on si sakra nga ligete marulay gel cook sa baet I see. oo kamal masaula mal til al point ay rin lang traditionally ay gel health messaging toko ni do mula toko ra NCD katablo all the focus ra individual why say katablo all laseng ngar alem di ka choose lifestyle mga nang eman berat toko everybody has to do their part hindi directly gila do mesagel do laseng social determinants of health why say at toko ra umasu ma education at toko ra income at toko ra housing why say at toko ra access mo ra ako med primary care wa OPD ma why say amay sa makwarte mayano madentan ma aygel ni at talang tingi labek kalsil sa lang arigit el mo ngaringal ngati irahel either ang o turahel raad malu milisi may game direct kalgira dalomes social determinants social why determinants say man mara so stress ada kal mga rang mga aygel stress ra klangar maklar ra kalsil man mara bang ay game direct lang niya affect ni rahel why say man mara nga stress to ko bela sa etel waseng ikel berretel at to ko raklangar Gilbert Rod da allung rabet kalsil sa klangar given kada madangil waseng to ka issue PGST a minimum wage ay kaya nga niya impact ni kamaldi syuka mang ako reng alwase to ko lang ako reng alwase sa gidel health improvement framework direct sa BL mo highlight ta be bire gidel dudula sa gukti al traditional factors malumang risk factors sa rarak e bay sa edlo mes sa makalada kay nga sa imol balul malisi ay gidel preventive ma promotive factors man maral to ko minister nga kamalo pang gamertil aling Aktive ka lagi oil el bato ka los isual the sweat el mga roth el wase ang ay kalti kalwa iti sila public land eli kandi kami bom statable kata bebile e hukol public private partnership or contractor se rule affordable housing ang malabular magkakalel adal takyer ka bliri atara bliri de kay wase at arangal ka mo mringala take care rahel tama taswa terulo reor Yarang alike makiril mamala vaccination mga rangi man mo mring laklangar mlamo kadamran kita tandas way kay kita lo preo alberete laklangar kita at bela kay nga siro kuy kirel
Sa lomo ulangal kalungi la environment, ya health aplo all molosov. I see. Misen kukya ko ra medical check-ups. Ela sa igid el system ra kami po moruringil ko ra electronic at digital. Al avira kal moringa te al kuk sabi ira ra atal mo el asel nga kamlakya nga parta mo kamatengin sabi ira ta send out reminder mer ka mamaratil wase oplam of after 40 ngiri mo ra ay kang ngaral check up ra dil mamokra mangara mang ata mo klangar kita mo normal part ra health system akmal matar kami wase kung tira kan marura sa ikid on top ni Michael social determinants of health development. Misil tilora lablul adal mura digital electronic ma social media sige di ako raw dasula sa eventually ang moringa telela adal di mo device ring may lock in ang mura profile ring mo mangilo sa nga kang gira kan mura oso ang malubong screening ang gira kan mga vaccine ang rakil raw ingaran ang laki kan tuwa immunization ring irang raw ingarang malungin malungin takal ending tarayel tutorial wise malungin may kaya tablol maklol tokoil mo ultimo kringi ay kal parete law rere el alt time yang nga kamatingel wase al baby ler ata takalungil matangali al sela Aurel Moruringi elang maltela adal employee dara Ministry of Health and Human Services kami na expand mo kung mo include ra aging disability family protection mo man lam expand mo klong maltela adal employed by the Ministry of Health and Human Services. Kung dasel altam lang ara 450. Mako mal botok oy. Hindi nga ka ultaswe kasi ko botok ang king kom direct tiway masongos. Leng kung daswen ngiretal mo understand lo se ay disirar atolorior ang lakal kaltmok la health workforce magupebe ratokoy en sabi alway alam isoy sa rerira atal ngala alse. Malungit point ay din so apart sa del health workforce strengthening omes ay gigid lo say for example our nurse sila si sa nurse ang ngarang career pathway ring hindi rek mo ko sugid ra nga sang sira ra ataling albato di nursing assistant in limited as ilmu hindi ta batok mangira mo omes la sa makarata ngara planning na pathway maata asoy so bida kadito ko na nursing ministry rogi kasi adal mail admin ngara sel ngara gel gel guput mok len sa el gup moriak kal maranik sel ya obang gel segi del promotion lagi ren ngani ang sa ongas aklala pay wala o lang mabatok ka responsibility mo guk mas pay why say man career path at career pathway hindi ataraklo ay din gisal challenge at tial salary scale akabalment of course say beyond the kuk scope ra arela marahel ding aknas ng matlol deterrence ra opportunity sa edel higher sa toktang marnurs mar baby or other public health. Why say? Mangira dal amo o messer sa gid lo sa mga nada taligibel adjust ringil mo ater a competitive labor market ra takadil palul ada al sela region. Why say? Akmalom ra sa dalo mo kasi gid ma kwam sa iban letri ba. Why say? US territories hindi at least tel tokora kut makliya study lo sa dungura public service civil service Galil labol gina dal duk change sa sabi el maral invest ra wise ar ngaligay dal tira dol durok kertil ma school mo ta kan si ilme lagay gid mo ko housing tira pay matika plirir ra ngot el bolu housing ma income tir ngarpa tila maral ngutos wal to koy makata malumol mal atara pelul kay nga sewlom dasol gid til ale ngaka talakam le nurse minister 3 years Aldimle employee ra civil service saya kuk mle influence ra life nga kal ikut ngalile tamaka kukura more private sector the entrepreneurial and kel masama stable
mak remember al bebile o kamamarwa teliket mangkura kimingi resel nursing lounge sa talmaman mamre kalang tupi no tiya ka babysitter al bakran makran pa makatamangi nursing lounge on mamre ka di remember til mamle o uniform ang kaltala kam sisil malama ang kem sisil malama timle mo kulalo lama al sela hospital ya mangkasel la mera apply yang sela poltong okle elusi amaleleng maraluli larunguleng makula lolam araw reyon. Etamle o nakowe o uniform. Seng laatir ka sa PML make sure to implement ringin mo. Ak madangal tarira nurse mar toktang al baby tira lamal mo really pa stress mo soril malam. Hindi ka ako mesang ngaringar atra huriping al talor tiral. Hindi ko na suatal pol man uniform mar atar belaw mar atar huriping ta atar fichi ngidi lo kurang ngaringi segi del desa ngal oh dia ka part sa igi del standard sa QA QI agi mo ultaw tagen ngaringi maral dia kal giren nganya o malam ara to ko ni mga ramadalas may ang client mal dia kalungil so ay kay kita baby lagi po mo mes at matingin lo in the past kada policy di ultaw tringi sa igi time expect lo 100% compliance. It's not the case. Taliban bring like addiction. Why say agi mo ultaw tringi hindi at the same time ngira man make sure nga ringi service sa lugar ngi adal ngi user. Cessation almon nga sering stop ring. Why say so agi agi mo ra ondas we ebay te alam mo yaktong was morning ABS policies sa ospital gibom announce sa legal maral melerung etel buil including ra okya kan mero ospital mar met mura ER dia kan sme ra ma why say hospital lela ER during ra after hours gigida ko kora baby ra policy magel policy ra HR gel policy ra our staff will gira mal implement including at gigil tokor hospital lela atokol madirek lo malal siya sing hospital agi mo malisi ra ano picture policy hindi gira mal mo ngil smoothie mo kataklin mo adara balusel era gi mo taw tay game why say nga kamal understand the law tra atara balul wasay ka addictions akna master maklol balu minister dire kaltoys malingyara nurse magsoril malam atako matukok ti provider agi karmusel pasyol selabol really pa stress etukok more say gid il pasyo matod mo ko amlil to kon mamre garmi si morin mangra yakuk baraw reyor addiction amringele mentakal sabetal pi kabrul wase kom stop e markon maral ki detal kokora oreol it's challenging makimal maluluul kiri mo obang kami support tayo LPS at policies 2 to 3 months ako molto era atara palulo mes ang kira tal mo kay nga sew letyaklung yo letter ro na direct pabanggit tila igi ti agilin mo sisiya enforcement tra policy leng kitel matingil sa tanga sa skogi bring laluul hindi ka atan maloko ato malulong even maumalam maragu kasi nga sa Tel United takman wase hindi ka mo alam ako. Why say ang marila pala sila airlines. Hindi ka sa ML. Puray galesya. Puray galesya. Ngiti li galesya. Ano ka marura. Malam ato ko. Malbaral to ko. It should be the same. Especially ito ko ra hospital. Why say. Para clinical setting. Gira del promote na ko ra kligi del environment. Yakak malubang gamer til kita tal kay nga sewara atara paluro kul kilin. Klung yo letter ro kul. Klung yo letter ro. Okay, patoko ramar maraw ropong ala eka mal masaula makuk di mo maskate alam kakmu wala nga rin ako closing statement tarkan war atraplu et yang malo meser nga nga alsel micrel ar atrapelaw mar atra ngot albulu to hubet suul makadamal ko to korbelaw let kel to ko ra to tau ta to ko ra reor asoma mal malisi aureri ra atrapelaw kamiul atrapelaw ngarpelaw marulaw reor makakukam ko ra ikel suamal ko el morar peklaatan bo lomdas era kuk ba ato mga simulasyon kita lang sins sulang Irene hindi kakti ngutel te ala din mutam nga sulem at TMC ra
at te alle se eden me kuk adu sa da bebira at ko raw yun do matmok ra Ministry ra Health and Human Services. Kundaso ay rin katangara at tayo marabulwat ang tangara crossroads at katangara matangala ra itiyan mo ulbang laptokol taalung ra bekkel silsa arala talong okla di maral murbab kata diri ka tilog tara aring ilela pandemic na-announce sila sa last year 2022 then portal berklo ako dal na arol Why say? kata albang laptokol issue mar atara bulu mal stress tel at Why say? sa edad kula sa katangara COVID fatigue Why say? el wal titil masada ngitil ngaral related mo na COVID. Dik medo mo titil masada ngitil ngaral related mo na PGST. Why say? Ling ngani atay masel lool sel luri ura ko ra maklol. Tokoy malum kay sa brung nakadawa ko ra boda kadamo nam kadakora mo The most karete. skaretere mo erda nung udal masada malum kadam daso gigi magundas sa gidi a face al dangar al sel ilang. Man marang. Ay gal na umre kala dera kati kal peyot time. Yeah, ta. Ni tirka katal da sis para way sa gidi al dingal. Bang ngora atigelo malukolo sa gal ko dal dito mesra bekkel sil sa able de expecting atigek mulway selling of course and so other promoter mga tela maklong yole laklangan. Why say? Hindi akunda sa kadamaral ngara crossroads ra ada kadil balwada matoko ra kli ibela orgi de masyuga ngargi. Itian na mo mesa toko ra LGBTQ ma ako talang tingila syuga ngal mo subi irsay. Why say? Ar ngaligay ta di malukot toko ra nga bardo kung. Why say? Iway kan dilong ra earlier klo disconnect ra ada mabalwal ma Why say? pabililel ma asyukang rin Why say? mang nagigita ako ra gid tulom daso matangil la sem bato ka audior pat magil ma arwol ra ospital mato ko ra held hindi part sel on dililo sing gid del mortalgibel investor prevention Why say? Man marang. sel upstream sel dongot mok kringil tangmal simple to ko mo o sob okli der sel mal maring to ko ruri la sum kada tarkak kada katakot maklim Man marang. sige dakko ra ulingit tring Irene was kada kay ngesew luk milisi at to ko ra awgurula ma ospital hindi sel mal ngaru agire del namostat tulom das ra prevention ma naigel sa bedel gutmok ra patanget ma atulungan gargi ma sila workplace ma sila school el ngiya mo milisi ra health mahel na taraat. Di mo sige dakpay yoling ito sa bol ngani atarata men sa dal mugtad may e bodo ko makail small dagel be dira dulsa. Why say? Hindi akong man mo rin isigi tal time. Talutal me minister. Makman lom teer mamil kuk adarabalo. Mar tirigel fan sa atiyan sa tiyan. Totaw tatako raw rayor. E maring asulem. A minister ka faro erbalaw. Ingiya, ngaligel belaw, maral kuk ngiri dalyarong ulwase. Akmong maskule, kamangara dik mirbela ol masortial balwak. Makimal maring asulem. Et yalurere mal dito tengel waseng gotel lobreota. Makulingit ang lungu urar peklaat, eto lomo lamalkay nga seol imol balu. Et yal hospital, matokoy ra health. Tokoy ra klangar rekitel imol balu. Kamal masaw lobo ang kamamar el ansils. Kita mong el mugtal may. Leng tiakal malo atay kal tokoy ra health. Yang nga ka obang gersel tokoy ra prevention. Mang katamalmol marawngil lureor. Yang ka mal masaw le minister. Okay, ikaw yakot tol minister nila total. Ilang yung open rara, I'm proud of you. Tangak Kamal masaw. tangak. Sulang. Makuk next time.